numva amahoro, numva umutuzo, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Amen. Gushima Imana bikorwa ibihe byose abayizera batahuye kugira neza kwayo. Muci Imana irashimwa, mu mvura Imana igashimwa, mu mbeho Imana igashimwa, ku manywa y'ihangu Imana igashimwa, abantu babaye benshi Imana yoshimwa, umuntu abaye wenyine yoshima Imana. Amen. Kuwa mbere n'akazi rimwe umuntu yoshima Imana, na kabiri umuntu yoshima Imana, hariho ihuduma umuntu yoshima, abantu banebwa ari benshi umuntu yoshima Imana. Imana niyo gushimwa ibihe byose. Hari amakuru ntamenye nje nyine nuko ngo dutaramanyuma, kubera ko dutaramanyuma mugumaho tuganira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Abantu bamwe turaziranye, abandi ntituziranye kuko ntawumenyana na bose. Nitwa Bitaho Jedeo, ndi umupapa, ndubatse, ndi umubyeyi, mfite abana n'abuzukuru. Imana yangiriye neza, ihabwa icyubahiro. Sengera mu itorero rya Zion Temple Celebration Center, ndi umushumba wa paruwasi ya Rusizi. Ibirenze ibyo twabivugana tutari mu materaniro. Nkunda Imana n'abantu bayo, iyo bibaye ngombwa nza mwivuga butumwa nk'uko naje, ariko ubundi imirimo ya minsi yose nikorera aho muri iyo paruwasi. Singaruka mu mashimwe, tugiye kuganira hejuru yo gushima Imana. Amen. Gusa iyi topic ni nini, si yo kuvuga umwanya muto n'amasaha make, kuko ijambo gushima riraremereye. Amen. Riruta uko umuntu yandika agapapuro akavuga ngo asabye gushima, akaza akavuga amagambo y'ingenzi yateguye akicara. Gushima Imana ni ikintu gikomeye. Amen. Kugira ngo ushime Imana byuzuye, ugomba gukora uruhurirane rw'ibintu byinshi, hanyuma ukagera ku ntambwe yo gushima Imana. Iyo dushima Imana bidusaba ubwenge. Amen. Tukabuhuza n'amarangamutima yose, tugateranya n'igihe, tukongeraho ubushobozi, tugafata gahunda yo gushima Imana. Amen. Kuzana ubwenge n'amarangamutima no gusaba guhishurirwa, ugateranya n'igihe n'ubushobozi, ukabona gushima. Amen. Gushima Imana. Gushima Imana
n'imbaraga z'abamenye neza Imana. Aho nakuriye mu cyaro, je naje mu mujyi ndi mukuru kandi ngugezemo sinibagiwe byinshi byo mu cyaro. Hari abantu batari bazi gushima Imana mu cyaro aho nabaye, bageza bavuga ibyo bumvise abandi bavuga, hanyuma bakavuga ngo kuri ibyo byose ngo Imana ngo yakoze ngo bayihimbarize, cyangwa ngo ntaco bafite batanga ngo bahaye Imana umutima wabo. Nabyumvishije kenshi ndi umwana, bigenda bingora kumenya, nkazangira ngo bashima nuko babikora, ariko nza gusanga atari ukuri ku ijambo ry'Imana. Mbihuza no kumenya guke no kwigishwa kutari guhagije, ngirirwa ubuntu nsanga gushima, amen, ni igikorwa cangaja ubwenge, amen. Tukwiriye gushima utabitekerejeho, kandi nanone iyo ushima ubugerageza gusobanura no kwexprima amarangamutima yawe, imvamutima zawe ukazisohora, amen. Mbona ni ibintu umuntu yoshakira umwanya, haba mu ruhame cyangwa yiherereye, ndetse akabishakira n'ubushobozi, Imana yamugirira ubundi agahishurirwa, hanyuma agashima, amen. Kuko gushima Imana, amen, bigira Imana, bigira imbaraga ziza zituma Imana ikora ibintu wowe utapanze, amen. Ibintu utapanze, utigeze ugira mu byifuzo byawe, iyo ushimye Imana, amen, bivuye ku mutima, amashimwe agira imbaraga zo kurema amasezerano mashya. Gushima Imana bituma Imana ifata gahunda nshya yo kugukorera ibintu utari witeguye, amen. Dushima ryari? Dushima gute? Nimba ari igikorwa cangaje ubwenge no guhishurirwa n'amarangamutima n'ubushobozi n'igihe, ibyo bikorwa ryari? Habaye iki? Gute? Amen. Nakeneye kugenda muri ubu buryo, mukandi kanya ndahindura, suko nshaka kurambirana. Duheze Imana icubahiro. Nagize ngo nitugera hahandi dushautinga cyane, umuntu azabe byibuza ko minota 20 hari ico yafashe, ibindi byihute nyuma hari ico wagabanya, amen. Nimba ari uruhurirane rw'ibyo byose, amen, bikorwa ryari? Gute? Biremewe ku muntu utarize gusoma no kwandika gushima Imana. Biremewe ku mugabo n'umugore gushima Imana. Biremewe ku mwana ugejeje imyaka y'ubukure. Biremewe ku bantu bakize gushima Imana. Biremewe ku bari mu buzima bwo hasi gushima Imana. Biremewe mu nkambi, mu buzima budashoboka gushima Imana. Bikorwa gute? Ryari? Amen. Urashobora kwibaza ngo twashima Imana habaye iki? Nigeze kumva umudamu umwe ashima Imana, aravuga ngo yari yaravuze ngo reka ategereze umukazana wiwe ngo azabanza abyare ngo azabone gushima. No kuvuga ngo Imana ntirakora igihe cyose umukazana watwite, ntaco yovugwaho iyo nda ivuyemwo, nta mashimwe ahari. Numva amahoro, numva umutuzo, Mana uri mwiza ibihe
gushima Imana bikorwa ibihe byose abayizera batahuye kugira neza kwayo. Muci Imana irashimwa, mu mvura Imana igashimwa, mu mbeho Imana igashimwa, ku manywa y'ihangu Imana igashimwa. Abantu babaye benshi Imana yoshimwa, umuntu abaye wenyine yoshima Imana. Amen. Kuwa mbere n'akazi rimwe umuntu yoshima Imana, na kabiri umuntu yoshima Imana, hariho ihuduma umuntu yoshima, abantu banebwa ari benshi umuntu yoshima Imana. Imana niyo gushimwa ibihe byose, kuko ibihe byose Imana irakora. Amen. Imana ikora tubizi, Imana igakora tutabizi, Imana igakora twabitahuye, Imana igakora tuzirengagije, Imana igakora tujagaraye, cyangwa igakora dutuje. Amen. Nukuvuga ngo Imana ikwiriye gushimwa mu kahise, muri pasi. Imana ifite ibintu yovugwaho zatambutse, Imana ifite ibyo yovugwaho ubu, Imana ifite ibyo yovugwaho ejo hazaza. Nukuvuga ngo gushima Imana muri pase no muri preza no muri fitire, Imana niyo gushimwa, kandi ayo mashimwe irayamerita yose. Amen. Nta kintu na kimwe ushobora gushira mu mibare ibarika iwanyu cyabaye, Imana niyo gushimwa. Nukuvuga ngo iwacu twapfushije hari ahaba havutse impanga, kandi Imana ibiri iwacu ngo ihumuriza abababaye iwacu, ibiri niwa abandi havutse impanga ngo itume bavuza impundu. Iwacu yoshimwa niwa abandi yoshimwa, muyimpera icubahiro. Bwana sifiwe. Ukazuvuga ngo uzashima Imana wejeje izuba ryo kwaka ukarumza, tukazuvuga ngo uzoshima Imana warageze hanze ushobora gusaza utagiyeyo, tukazuvuga ngo uzoshima Imana haje abashitsi bosibira igihe babatumiye. Igihe cyose Imana ikwiriye gushima. Amen. Imana ihimbaza. Uzushima Imana. Mwari mwaje inama n'umudamu ukavuga ngo iri joro dutarame ntidusengera icifuzo, dushime urugendo tugenze, dushime imyaka tumaranye, dushime abana tuzaranye, dushimire Imana ibyo ikoze, dushime tube nk'abaririmba, dushime dusenge. Iyo wahishuriwe gushima Imana, amen, uyatribiwa ibikubaho byose. Iyo utahishuriwe gushima Imana, wikubita ku gatuza udashoboye na bike. Ngiye guhindura uburyo nazanganira, ngiye kwihuta. Amakuru yo gushima ngayo, ngiye kongeraho ibindi bike, dusubire dusirimbe tuvuze uburyo dushima. Amen. Gushima Imana ko ari uguhuza biriya byose twavuze, tukabivuga ku bw'icubahiro cy'izina ry'Imana, kandi ko gushima Imana bikorwa igihe cyose. Amen. Tubikora dute? Amen. Tumashije tuzemeranyijweho ngo dushime Imana, twogira gute? Amen. Twopfukama, twohagarara, twokwicara, twobyina, twotega amaboko, tworirimba, twobwiriza, twogira gute? Aho nakuriye bagabaga inka, iyo umuntu yakugabiraga inka mu gitondo, nukuvuga ngo nimugoroba wabaga wigishije ubwonko n'ururimi na comportement, ndetse n'ibishitsi n'ibitsinsi biri mu nzira bikabimenya ko naka yakugabiye inka. Wasitara ukavuga ngo yampaye inka bangutse cyangwe komera mbangutse. Twagiraga anka umwe, umugabo umwe ngo yari yaramuhaye inka y'ikibamba ibyara inyana nyinshi. Wakora amakosa akakubwira ngo ndakugaye ndakaroga rubona,
kandi nawe ngo yobimenye yo kugaye. Umuntu akaguhinga kandi akazayikwituza, ariko ubwenge n'umutima n'ururimi bigafatira icyarimwe kuzumutekereza. Abatorora inka ntibagira ikibazo, inka ni nziza bingana n'ababizi. Nda yindi commentaire irenzeho, kuko kukubwira uko iteye ntazugira utaroroye ntiwabyumva. Ariko umuntu aguhaye inka abagukoreye ikintu kinini. Amen. Ukwiriye kumwirahira. Mu biremwa byose by'inyamaswa bitari umuntu, inka nizo ziza zirera abana bamwe iyo banyina bapfuye. Tizimeze nka birya bindi ntavuze tibigira n'amazina meza. Inka ni sawa. Manuri mwiza ibihe nibihe. Ariko Imana yaduhaye kitari inka, Imana yaduhaye Yesu. Mwanditsi wa Roma yaravuze, Paulo yaravuze, ubwo bimeze gutyo Bwana asifiwe. Uba makuru arayo, ubwo ibindi ari impamu 8:31-32 tuvuga iki ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Bwana asifiwe. Malgré situation, ariko ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo ngo itimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ngo ku bwacu twese. Aribaza arisubiza, aravuga ngo izaburite ngo kumuduhana n'ibindi byose. Mwambere Imana icubahiro. Imana yaduhaye Yesu. Bwana asifiwe. Uri hari igihe abantu bavuga Yesu bumvishije abandi baramuvuze nk'abahungu ba Sikewa, bigeze kuvuga ngo barasengera umudayimoni. Ngubwo babonye Pawulo amusengera, ngo baramusengera mu izina rya Yesu bumvanye Pawulo. Amapepa arababwira ngo Pawulo turamuzi ndetse na Yesu turamuzi, mwebwe muvuye he mwebwe? Amapepo ngo arabafata abatanyaguriraho imyenda, akavuyo karaba, bageze bavuga Imana y'abandi. Ndagushima Mana wangiriye neza, tumeze nk'abantu wangiriye neza, dukora nk'abantu wangiriye neza, Mana nduvuga nk'abantu wangiriye neza. Oh Mana wangiriye neza, ari wangiriye neza, Mana umwami wangiriye neza, wangiriye neza, wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza. Oh Mana wangiriye neza, wangiriye neza. Zoririmbe ejo mu gitaramo. Edwa ndaguteguje ejo mu gitaramo duhaye dusezerana. Bwana asifiwe. Amen. Iyo dushima ntidushima Imana y'abandi, dushima Imana yacu. Muri Bibiliya yaravuze ngo nageze ku mwami Yesu. Bwana asifiwe. Tibangereyeyo, ntabandi natumyeyo, nageze ku mwami Yesu. Aravuga ngo none mu mutima wanje, amen, apana uw'abandi, apana uw'abanegereye, ngo haba mu izuba ry'ubuntu, amen, kandi ngo rizari muri kiminsi yose. Aravuga ngo umutima uraririmba kuko ngo nabohowe rwose. Negereye umwami, negereye umwami Yesu, nza ndirimbana ngo umunezero. Aravuga ngo umuriri w'ubuntu bwe. Bwana asifiwe. Tuba andehoro yanje, nguba mu mutima wanje, agakiza ke muri nje, ngo ni nk'umuraba mu mazi. Bwana tiwobona impamvu zo gushima Imana utarahuye na Yesu. Yohana aravuga ngo ufite uwo mwana, ufite uwo mwana, apana uriya wiwanyu, uwo mwana Yesu, ufite uwo mwana, ngo niba ufite ubugingo. Bwana asifiwe.
iyo twahuye na Yesu tubona impamvu zirenze imwe zo gushima Imana. Rero dushima Imana gute? Dawudi yarabitahuye aravuga ngo kuri wewe Bwana sifiwe, ngo gushima kwanje niho guturuka. Nukuvuga ngo source y'amashimwe yanjye, impamvu iri primordial intera gushima, isoko ni kuri wewe. Nzagushima hari abantu mumpera Imana icubahiro, nzakuvuga mu iteraniro kuko mfite impamvu. Sema haleluya! Mfite impamvu zituma bivuga. Amen. Simbivoma ku ruhande, kuri wewe niho hari cause principale intera gushima. Dushima dute rero? Dushima mu buryo bwinshi ariko ndavuga butatu. Amen. Nimara ntinde kuri bumwe. Amen. Dushima tuvuze. Amen. Ndashima Imana ko yabanye nanje kujya nyine tuzatugira. Tuzadushima tuvuze. Tugashima dukoze nta jambo ribaye. Tugashima tunaramye. Ariko ndavuga gushima dukoze kandi turama dushima. Amen. Impamvu zidutera gushima zo ni nyinshi, ariko tubikora tuvuze, tukabikora dukoze, tukabikora turamije, tugahimbaza. Ariko ndatinda kuri iri ryo hagati, gushima dukoze. Numva amahoro, numva umutuzo, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Amen. Ibidutera gushima muri ubwo buryo ni byinshi, ariko dushima iyo twibutse iby'Imana yadukoreye. Amen. Aho Imana yadukuye, ibyo yakoze, ndetse naho itujana, ni impamvu imwe yo kuyishima. Uriya umuntu atibuka iyo nta mateka ufite, na present ntibisobanutse, na fitire ntibizwi. Abantu biga amateka, histoire idufasha kumenya ibyabaye, ikatworienta mu kwipositiona muri present kugira ngo dutagetinge fitire. Iyo nta mateka nanone ntihagira inshusho, kandi iyo none hadafite ishusho nta sije y'ejo iba. Iyo twibutse iby'Imana yakoze turashima. Iyo turebye iby'irimo gukora turashima. Iyo twibutse amasezerano adahinduka yatubwiye turashima. Tukavuga, tugakora, tukarana. Reka mvuge gukora. Amen. Ntimukaza muvuga ngo dushimiye Imana ngo kubera iyo mpamvu ngo nimunshiriremo, ngo nimunshiriremo umukunga. Bawugushizemo cyangwa bawushize muri sente? Wowe ushizemo iki? Ngo ndanezerewe, ngo ndanezerewe. Uranezerewe nyine none dusohoke. Ngo ndanezerewe, ngo nimumbabarire banshiriremo. Wewe washizemo. Kuganira n'abashumba. Abashumba muraho, murabizi ko nto bavamwo, ariko sinogoreka ijambo ngubwo muri benshi. Duha Imana icubahiro. Imana ihimbazwe ngo mushumba. Timwabonye ko ariko abashumba bacu, abashumba babimukiye, kandi ni byiza kwimukira abashumba. Ariko gushima, tuzi kubyina, tuzi no kuvuga, tuzi no kwitanga, ariko nyine uri mushumba si sawa. Nta mushumba ndebye. Napoleon uzombera umuhamya ko ndarebiriye hejuru.
ngo Imana ishimwe n'amafiyeri menshi. Kudashima ni ukugaragaza combien de fois utagira esprit ya discernement. Kudashima Imana ni ukugaragaza inshuro nyinshi utabasha gusesengura kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Imana irakora ukabona c'est comme si rien n'était. Ibintu biraba ukagira ngo ni bene wanyu babikoze, cyangwa ukabyatiribiwa abana bawe n'umugore wawe. Imana ni Imana, abana boss now na madame. Umunsi umwe nabwiye madame ntiku uko Imana igira imbaraga, igitondo kimwe Imana yotuzinga jewe n'aba bana bawe twese tugapfa umunsi umwe, abandi bakama baja kwinjira cyangwa bagatarama tudahari, kandi Imana ikaguma ikaba Imana. Wese nk'ibyo ubu bizanye gute? Kubera ko turi mu isi. Imana nta bushishi ifite ko ushobora gupfa abana bagraduatinze ukamuhushanwa n'icuza wita umugisha wewe. Umugisha si ibyo tuza dutekereza, umugisha n'ibyo Imana yagambiririye muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga ngo n'umuririmbyi yarabiribye, yafashe imigisha yose, imigisha y'Imana yimumira muri Yesu irabuduha. Wamvugiye ngo amen. Wewe uracyari kushaka imbuto za proje, kandi mwese muba mwasinziriye, arabona baba bagonye n'abasama babasama, ariko iyo waryamye nyine utazi kwandika uzubyuka utabizi. Manuri mwiza ibihe Bwana asifiwe. Haleluya. Gusinzira mwese mugakanguka, abantu ubwenge buri ku murongo. Amen. Haleluya. Ukaja mu mirimo itandukanye, ntiwotekereza ibyo ngo ubura amashimwe, kandi ntiwovuga ngo nuko nyine ngo mumpere Imana amashi. Wari warayiyanyaze ryari ngo nuko nimukomera Imana amashi? Ubundi yarayande wari usigaye uhimbariza iki? Ugira nyabingi, ugira ikindi kintu uzuhimbariza tutazi. Nguhaye Imana umutima wawe, wowe winyaze giheke uragiza ahandi, ugushimye urawugaruye basubire bawihe. Vocabulaire zidasobanutse sizo kubwira Imana. Muze mushima Imana, mukora ikintu. Duheze Imana icyuhe. Amen. Urashobora kumaza ngo se duhe Imana ibuziki. Amen. Uzoririmbe kantiki zivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, araririmba aravuga ngo ibyo ntunze ngo nanje ubwanje, wewe uri uw'Imana. Amen. Amakuru y'ukuri, Imana niyo yaturemye. Amen. Kandi ntiyaturemeye abandi, yaratwiremeye. Waturemeye kuguhimbaza, nuzoza uzina abantu ntibamererwe neza, uzomenye kutazuzinira abantu, uzuzinira Imana kubera ko ugifite ingingo nzima. Tabibyimbi iburyo n'ibumoso uraciterera bigakunda, urarambura amaboko bikemera, ukavuga ngo w'Imana we nanubura cyane. Abantu nibatanezerwa ijuru rikanezerwa, iyo duhe tuja si mu isi ino ho tugorewe yo ko turaja mu ijuru. Nuzoza ushima Imana uzukora. Hari abagabo intoki zabo zizi faranga, azagira gutya akamenya ko yafashe nkeya. Reka nkubwire, Imana siyo yo guha ifaranga zitagira icyo zimaze. Uraja muri restaurant ukavuga ngo uranywa fanta ikonje ivanze n'amazi. Fanta nigura ngahe?
ziratandukanye inini ukavuga ngo uranywa fanta nini ya 5 numara urye no muri resitora self service inkoko izi ndetse bari mu gutubura zitagize n'iminsi yose kandi ukavuga ngo nugeri muhira ngo madame arakwakira ariko ukavuga ngo ni uzotanga 500 shile tukunda Imana ukunda inda yawe kandi iyi nda ndi tuzoyijana mu ijuru iyi ngo nanje ndashima Imana urashima Imana nyine ufite ifaranga ngo Imana ihabwe icubahiro ngo Imana yangiriye neza muri iyi minsi n'umugabo mukuru ngo nanje nyine nzogura intebe imwe bazagura intebe imwe ya plastic intebe imwe ya plastic igura amafaranga ngahe azayirira imbarara yagera nagasura agafunguza iyo mitwaro yo hari resitora wojamo ukarya utuntu omelette ntoya gusa tizoja mbarara wamara ngo Imana ihimba baguhaye kumwanya wose ngo nanje ngo nzogura intebe ya plastic abantu bose ngo muza maze kurya intebe zingahe bambwiye amakuru igihe nari hano nasanze hano hatari amakaro hano hasi twarataramye nza nibuka twaricaye ngo duhaguruke nyine duhagurukana ibisomero hari umukungu none hatangiye kumera neza ko murabona ntuhagira Bwana sifi haleluya gushima Imana ni byiza mwabyumvishije tugiye gushima Imana kandi twese nubura impamvu y'ikindi Imana ikoze vuba ndakwibukije uriho tuhaye urota turi mu materaniro izi sinzozi kandi nturwaye ndi hano mvuye i Rwanda bakameramene bari hariya dora bashumba hano abavuye i Burundi n'imbarara na hano na Kivale turahari ni mu mugoroba si mu bitotsi tuhaye urota baguhaguruka Imana icubahiro mu Imana icubahiro muri maso muri turi hano twese turashima tanzozi zirimo ntituri mwiyerekwa tugiye gushima Imana Bwana sifiwe hari korari yaririmbye indirimbo zibiri ya korari yaririmbye neza babaririmbye nituva kwa Ntungane tuzopanga kuja iwabo naho tuzoshika dushime tugiye gushima Bwana sifiwe haleluya nageze hano mbaza abantu bambwira amakuru hari ijambo umuyobozi wa gahunda yavuze ryiza apotre yavuze ngo ni byiza gutanga ubuhamya bw'abantu bakiriho siko wavuze mwene data umwami hariya yavuze ijambo ry'ubwenge umuyobozi kabisa nakotinze ndabishira muri iPad yanje ndangije kubwiriza mumbwirire ngo wavuze neza ijambo rimwe gusa ku munyabwenge riza rihindura ubuzima si byiza ko dutarama hano mu kanya gatoya ngo turware ruvutura twaravuye iwacu turi bazima ejo twarabyinnye gutya ngo tumare kubyina Ntungane ya makoro ndakubesheye ni ivumbi yari yanyuze hariya hepfo ho haracafuye hariya hepfo nta makara hari tugiye gushima Imana twigiza amakaro iriya ku muryango abantu biteguye gushima n'Imana nanje baheze Imana icubahiro abiteguye gushima n'Imana nanje mutambuka timwoza mwese icyarimwe
haza abantu 15. Nijoro twanezerewe, Bwana sifiwe. Turavuga ngo isuku bari bishuye aho turara, ngo tumare turara hano. Noneho turavuga ngo ese birahura gute? Calcule mental. Bishuye icumbi riraye nta muntu urimo, hanyuma Bwana sifiwe. Iki gitaramo kirava mwiki, dusengera abantu bari batubwiye ngo bafungiye ikintu. Ako twasenze numva ko umutima unezerwa. Bwana sifiwe. Ntungane yavuze ngo yumvishe ko afatwa, si we wenyine yafashwe ukwiwe, abandi nabo bafatwa ukwabo. Turasenga ngo tugeze mu gicuku, turavuga ngo ntitworara tudakoze. Ngiye kubabwira amakuru gusa, simbabwira ibyo twakoze, ariko twakoze ibintu byinshi. Abantu batanze ifaranga, muhimbaje buke, ariko twazitanze. Hari ahantu hagomba kuba amakaro hose, ibi byuma bigomba kwiyongera, kandi amakaro azajaho bazanye umusenyi, bazanye n'isima, mubaye indwari mugashaka nk'imiliyoni 5 n'ibihumbi 700 z'amaganda. Hano hantu homera neza, umuntu akaza yiruka adahayanyerera, nta mukungugu, washaka kwicara ukicara. Mukanya gani dutarama, Bwana sifiwe. Turicaririya mu ivumbi, turicara cyangwa dupfukameye. Ni bande biteguye ko dukora ibyo bintu? Baheze Imana icubahiro. Abiteguye ko tubikora, Mwami Yesu uhabwe icubahiro. Amen. Yavuze ijambo kare uriya mugabo ngo amara aravuga ngo nico ngo abantu benshi baza bamwangira. Singiye kukwigana, ariko ngiye kuvuga irisa naryo. Nushaka, amen, nushaka kuva ku rwego rumwe, amen, nushaka kuva ku rwego rumwe mu buryo buri financial, uri umukristo, amen, uzige gukorera Imana, bizaguheka nta sume baguze bikugeza. Nuguma kubikunda bizakuvana bikugeza. Nubihindura umucyo bizakuvana bikugeza. Kandi nugera uzataramira mu kirere cya gatatu. Reka nkibasubiremo, narakivuze ubushize. Habaho ikirere cy'abaturage kiri rusange, cyakindi kindirimbo zawo kovu no gushimisha, ziri mu isepfu no guteshaguzwa, abantu bose baza baririmba badakurikiranye n'ibitero. Cyo ni kirere gisanzwe kibamwe abanebwe n'abafroderi n'abapagani n'indaya n'abarosi, baza batera indirimbo yo kovu babazi gusoma bose bakaririmba. Icyo ni kirere rusange, abantu baza bahimbariza icyarimo. Iyo wabanye n'Imana neza uzuzamuka ukaba promoted mu kirere cya kabiri, amen. Ni kirere kivanze, kibamo umunezero w'Imana n'amarangamutima y'abantu n'amanyanga. Ya yandi bavuze kare azatuma abantu bitokeza bagafata gahunda batayihawe, baba mu cya kabiri babandi. Nuzoza ubona umuntu yamyapfa kugira ngo ari ijomze ngo banze uceceke, menya hwaba ikibanza ciwe ni mu kirere cya kabiri. Ikirere cya gatatu ni muri essence y'Imana, amen. Harya ntacutinya, kandi ntiwubaha ukabo kubaha, ariko ntutinya shitani, ubuhaye unaja hejuru y'ibibazo, amen. Uriya mutware yavuze connection. Uriya nubona umuntu agize umwanya munini imbere y'Imana kuri podium, adahaye avuga Imana, ahaye avuga ibindi, amen, uzomenye ko aba mu kirere cyo hasi. Tugiye gukorera Imana, amen. Tugiye gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha ko tuzogaruka ishilo hubatse hameze neza. Ese Napoleon wabonye ibintu bavuze za sound proof iri imuhira ko baravuga ngo dukore n'amapa, kandi ni byiza. Ikanisa rikamari baryiza hanze, ugatangira umunezero bene uyu wa introduction, ukabera imbere y'ikanisa utarinjira, wamara kwicara ukumva uri comfortable, umerewe neza.
baramya basimbuka nimba uza werekwa ukerekwa hameze neza hakeye hatunganye. Uri hano kora kuri base na cyakindi kiza kigira amajwi menshi witsenga kabiri uyo ubikande subiramo kwiyaba tutari twavuze ifaranga tiba habuze nk'abagore 8 n'abagabo nk'abatandatu bateye haleluya kubera kiriya iyaba tutavuze ifaranga hari umuntu wamagagira ngo haleluya kubitamo mumbakayira tugiye kugura amakaro hano. Aba bantu bazoza bavuga nta commentaire bicare hama hahaguruka abandi tugura amakaro twongere n'intebe tugure n'imisenyi dushima Imana dukoze.